Ka District Legal Services Authority jong ka East Khasi District da ka jing Trilang bat ka Meghalaya State Legal Services Authority hapo ka jing bitin linti jong ka National Legal Services Authority minta ka sngi ka Rakhe ka International Women's Day ha Khyndai lat ha Shillong. Ka jing Rakhe ka International Women's Day ka long pan pau sha ka birthday bagi kan thai ru kla zang ban yarang kat kerdan bat kishin rang bat balanang pen kup bori ki. Habakren hakani kasngi ka kong da pira sotun ka belong ka secretary jong ka District Legal Authority Services ka laong bagi kan thai ki de ban yo e ka jing ithu ka bamar kat ju bat kishin rang ka kong sotun ka laong ru bagi kan thai kim de ban du jing kermen lada ki syam badon ka jing le ben le kho ye ki Ibu bagi Rakhe tadi ke International Women's Day melakukan pendidikan dan equality ini positif betul. Kebabot bang Day dan kedua juga biar pada kita dia sedang berkaitan dengan yo yang kedua di kecing recognition kan serta society tak beda become dijam dia hati dulu dibentar. But way ke bentar ni stress mahasiswa nak yang tu legal services authority kalau domestic violence maksudnya abang ni kan cuma gender equality siam pun kita tak beda kalau dia kalau sem siam ni kita am syak dia ni turun ni kalau dia sem ni kuat ban batai kita ba sendiri pun semua tidak nak jemput lah tapi dan dulu macam ya lah tidak dalam tidak berbentuk office legal services authority but nila ban IT ngarap film bati di state council as para legal volunteers ke jomni but even legal council dan para legal volunteer dan kamban siawat terus tentang dapat jingarap ai mati limbakan legal services authority